سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لو ممكن وترو أقداسن وانا وانتحستو تاتحزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدب سانا تنحو لايك مقبار اي ترسعونا بلنا نابت قدام مدبنا نحلف let's go. Its defenses on its Karg Island ahead of a potential U.S. ground operation, all as the Trump administration tries to find a diplomatic path to end the war. Sources familiar with U.S. intelligence reporting tell CNN Iran is laying traps and moving military personnel and air defenses to the tiny island that handles about 90% of the nation's crude exports. Sources also tell CNN the Pentagon is weighing a takeover of that island as a way to force the reopening of the Strait of Hormuz. But there is concern among officials about whether risks to U.S. troops outweigh Diplomatic efforts appear to be underway to end the Iran conflict, but in public there's been a sharp escalation in rhetoric. The US has urged Iran to accept defeat. White House spokesperson Caroline Levitt has warned of dire consequences if it doesn't. هجي انتاينا نسمع زلنا كلتا عينة استراتيجي بدونالد ترامن بنات منقسن إنا نريد لنا نسودما بد حدا شنق دبلوماسياو من قدي معلبني مقبارو تباهيلو بزح زربان حقوز قوز نسمع لنا بد خالد ما حيال وتهدراوي عقمناي دونالد ترامب ناب إيران قوز يسقع كم زلون إيران دما زي ترف سلاد ما سلا زلو بفلا يبتكاك ايلاند زبحال حيال زغونه مدلاوات تقبر كم زلا بمريت نخمص ازخل متكحتي تدالو كم زلا يزنقر زلو سلازي دونالد ترامب كم تحقق محجز رانايو زررب نابلي وكينات زجمر سلازي جو زررب زبل زلو نتعداقاتات نمتهددا نتعداقاتات نمتبار كون كله من قصاصات ناتو ابايتا كرو خلوغن نعب كوينات زدالو زلو كم زخونه زري بزح نغري زلو سلازي ستيل ازن تي كونتات ني سلام زتنكف ويون ني سلام يدالو لو كتبل كبدبليو غون نايتي بافو سلام نابل خلو منغستو وين وحبيت قال نايتي وايت هاوس وين تريف زخونه متنقاطنا بيرانا محلالي فال White House spokesperson Caroline Levitt has warned of dire consequences if it doesn't. If Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Well, Iran, however, says it's the US that faces defeat. Foreign Minister Abbas Araghchi. جي انت تبلدلا ابزي تسمعوا خمسناكم كارولين ليفيت تبالتا وحبيت قالنا وايت هاوس يا إيران كم استسعركم كرداكم خلالو تسعيركم يقوم وتهدراو سعرات قاتمكم الله سلازي نعود رديكم لتن احنا نبلوكم زلنا قد ما كنا تغبيركم ايدكم كتبوا تدخلوا له من قدي انتدي ترديكم دونالد ترامب كم تي بوس ناتا ازيا فكاريت ازياون برقز نتي نسوز بلا فخرا كابناوتو بزبرتك على دقيرايا كتفكر تفتن كم تريو زلهم حجوني يفكروا يوم زلو كابتي أبرت هناك الحرب كمينا يوم زلو I don't know أي كابتي زلزجيرو مزلو كل نسمع نريون زلنا حبريتا بومباتات نيمودا صقا ما قاتي مم كم زل بركام مهرام دي تتقملوا بومبا منال باتريفوهم تلوت نيوكلير تراي كونزل كالو كله أعمل لهم زولو ولا تزجج فيه بانكر باستر بومب زبلوه 5,000 باوند دي قال ميزان اللود ولو كله تتقيمام يوم كل زي تتقيمام كله تنتي استراتيجيكاوي وشمتنا حرمز خفت وي كالون الله سلازي هذا كابتي عبيدو زولن دونالد ترامب زي وشمت حرمز كخفت زي مخالي so whatever he is doing it's not working نزيا وشمت حرمز كخفتك خلالو سلازي his next move is going to be more نابز قصو دي قيد نتا كاك ايلاند تبهال دي كوسد بزح نغرات بزح نغر يزور زلو انتاي كغبريو انتاي تعلامو كون نابي قصو قيد كساب حجي تفلتنا له that's why the ماتي زعبي discussion زلو ابزنت بزيو انتاي يخغبر زغل next step ناتو انتاي كون زغل بفلاي تناتو بيز زاربو زلو ما كنسمع اب كميز بلدي بيتهم زلو طمناتو بيز. Now, the commander of the 82nd Airborne Division, Major General Brandon Tegmeyer, has been ordered to deploy here to the Middle East as the Trump administration decides whether to send the entire elite 82nd Airborne Division for possible operations. That could mean thousands of additional U.S. troops in addition to the Marines already deployed here. كم نريد زلنا حيال زخونه وتهدراو قلت مني تقريبا زلو نكوينات تداليوم كم زلو ويون سقم تكوز خمس خولو يزنقر زلو جن اب ذكر دانا زلو انت عينت كويناتنا نجارب زلنا
أمريكا سي أنت عينت كوينات يا أفغاني أب إيران كتجبر تدل زلا نزلنا مفلات مجمريا أنت عين السراويت إتيوم الله مفلات يدلي تعينت وتدرى عقمية أبزات يزلوا بزحناتون عقمناتون أنت هيك كفت سميخل اسمع أبزي that can also offload hardened vehicles, some of the supplies, and particularly the food and provisions that US Marines, but also F-35 fighter jets capability, bristling with helicopters to move from ship to shore and also recover any casualties, but also F-35 fighter jets that can provide close air support to the forces on the ground. In addition, you've got New Orleans, Comstock and Portland, vital support ships that can also offload hardened vehicles, some of the supplies and particularly the food and provisions that US Marine Corps forces on the ground will require. Now, 5,000 US Marine Corps sounds like a lot and it's a very potent capability, but what are those numbers actually able to do? By context, if you look at the Afghan campaign, the Americans deployed over 100,000 military forces into the region at the time. They operate over 300,000 for the invasion of Iraq. And of course, هجي انت يزبلنا زلو 5,000 وتهدرات يوم قريبهم زلو يمزبلو زلو بزي 5,000 وتهدرات مالت بزح لوجيستيكس ناتو مالو بزحات مراخب نعد كنسن كنزخون خاله نجر كم ما وتهدرا شفان كباز خلا جيت زلو حيلي تقريب زلو 5,000 وتهدرا عقم مالت انتاي مالتيو مرداتانو كوننا يلو انتاي بلالو أمريكا ناب أفغانستان كتورر كلا ويون أسرع عمت أفغانستان صنيهم نيرم نأسرع عمت كقالة سخلو كندي وتهدرات إزامي من أفغانستانات يوم لعلمية شح وتهدر يوم إزامت يوم لعلمية شح نإيراق قربيتها نإيران مالتيو نإيران أبزور رولز نبرو لعلي 300 شح وتهدر يوم إزامت يوم جي أبزي حدا نقر كريكمي كارتا كنريومو كارتا انترلو غينو there must be a map كارتا كريكمي نمنتاي خونزو لكم زلو انت عينت هاجرينا نزارب زلنا دحان ابكال كريكمي ابزي منالبات فلت خونتي map I can't find that map سلمتاي كمو كريكم زلو نحاد إيران أصبقوا عب هاجري سلازي ناب إيران كتكيد ندحرقين كاب حمش تشح كتقبر تخل ولا حنت كل كلني Iran is a giant monster أزيو عب هاجري سلازي نأفغانستان متشع زاد ليك كاتقينو نإيراق ربعنا نا إيران تخونه مالت إيراق زبها بعبيتنا تو جغرافي كعبيتنا تو نعو كبابي 300 شح وتحضر زاد ليك كاتقينو نإيران حمش شحي زي ما تسأل له تبل كان لها نيران مورار كم زي كونه بروح نكخوني هذا دسيت حسكا بوغيركا مناورا بوغار قال نجار كتقبروا اللي تخل من قدنا مفتار مخانو كبرهالنا إليكم زول زلوا سلزي at the end of the day أتي كونتات نابي قصوك خيط كم زخل نبجنزاب زعكليو مبار أبزن تايبلالو الأماناتهم دروتنات مخانو أبزياون يرينا له تي انتاي كقبروا يقولوا الأماناتهم توتها دراسي أبيهم كتك أمول حسب زلوا. Deployed and what could they do? Well, one of the key areas of interest inevitably at the moment is the Straits of Hormuz. And it's been widely expected that one of the ways to control the Straits of Hormuz is to deploy military forces around the coastline and try and annex a part of Iran. Now, whilst that's هجي اتي حركة بتاكتيك تقامولو زخولي مزبحال زلو مخنياتو بعبيو ونتي منش نايزي وتهدراوي ناي مريت وقع زقبرو زلو زبحال زلو نتي كوستال اريا وي ونتي جماجم ناي ايران بموكو تظهر نتوش مت حرموز حران موسع وي ونتي مسمر ناي نقدي نمخفاتيو I don't know مالزياتهم سي سمارت ويكا بلحز ولو جنرالات يمدوصلو عف أقميت كايمسي مريت إيران دي كونن بدحريهم زلو كابت مريت إيران زغونا متك عطغمس أيكلن مريتهم عف كيلا دي هاجير كخوف كدول ولا I don't understand جن بحفشة يبللو أبزع بوتاتاتكو فيلم كمزي بوليس كوينهم نتنا إيران حيلك كما تزغل زغونا متك عطنا خيقبر خلقلوك فتنيهم يزبحال زلو we'll see بزحات كيلاتات كم زبلو زلو حدا ديزاستر كم زخل أبزيهم زنقر زلو دونالد ترامب كساب حجب غير زلو عوتو وسيدو انت دوتس نيرو مو بوليتيكاو معلب انت زقبر نيرو زحش شمن زحش عدلن كلو مخاله اذا حجز وزدا زلو ناي بايتان تمتياقن معات موتن قصولن كمتيو ورغتو حانسا بن حوارن اكتب بلاشي درو بوليتيكاو سعرتناتو كان معالتنا معالتي زر زلو أبتز جبر زلوا استفل عليه مرجعات ديمقراطيس نفس وقف مرجع ديمقراطيس نتكرسي يمنتلو ولو even أبتي
ኣመና ናይ ሪፐብሊካን ቤዝ ኮይኑ ዝነበረ ፍሎሪዳ ዝበሃል ፍሎሪዳ ስቴት ዶናልድ ትራምፕ ማራላጎ ዝበሃል ኣውይ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ንሱ ዘሎ ፓልም ቢች ዝበሃል ከማን ዴሞክራት ተመሪፃ ኣለ ማለት እዩ ናይቲ ስቴት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ክንዲ ምንታይ ሓደጋ ናይ ፖለቲካ ይመፅእ ከም ዘሎ ይረአ ኣሎ ግን እስራኤል ሒዞሞ ስለ ዘለዎ እቲ ጉዳይ ናብ ዘብሎ የብሉን ቀርቀብ ኣቢሎም ሒዞሞ ኣለዉ ክኸይድ ጥራይ ዘሎ possible, the harsh reality is 5,000 troops would be a drop in the ocean or be incredibly vulnerable. What looks far more likely is that they could be used at Kard Island, which is where Iran exports most of its oil from, and America might judge that Iran probably wouldn't attack forces there for risk of damaging their own infrastructure. ካልእ ተኽእሎ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ነዚ ካግ ኣይላንድ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ተስኣሚታዊት ነዳዲ ናይ ኢራን ቡይ ዝንቀሳቐስ ንሱ እቲ ቦታ ቀንዲ መፃረይ ናይ ነዳድናቶም ስለዚ ኣብኡ እንድሕር መፅኦም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኢራን ንኸየጥፍኡ ክብሉ ኢራናውያን ከይዋግኡ ክእሉ እዮም ክረዳድኡ ጥራይ ይኽእሉ ኮኑ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና የግዳስ ብወገን ኢራን ኣብ ሓደ ቴሌቭዥን ናቶም ኣብ ካልእ ከምፃልኩም እየ እንድሕሪ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ መሬት ናትና መፅዩ ንባሕሬንን ንቀጠርን እውን ንባሕሬን ከምኡ ድማ ንኢማራት ክንወረን ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ተሰሚዑ ኣሎ ወልሲ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ ንሳቶም ብሕጂ ክረአ ብዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ፅንኩር ክኸውን ከም ዝኽእልን ናብ ብዙሕ ነገራት ክትርጎም ከም ዝኽእልን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልእ ካብዚ ወፃኢ እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ክንሰምዕ ኣለና ኣብዚ እውን ይዛረቡ ኣለዉ Hormuz, Matt was touching on this a little bit. There's these little islands that are, not a lot of people live there. In fact, they're just manned on behalf of the Iranian military. And they're right here in the Strait of Hormuz. If I can go ahead and pop this up for you. You know, this waterway here gets very narrow and it gets very shallow too, especially at low tide. But these islands here, I'll go in one more thing. These are part of the Naziyet Islands, okay? And you've got Abu Musa, Greater Toom, Lesser Toom. Why are they significant? They're essentially beachheads in the middle of this strait that can be manned on behalf of the Iranians, and they can be manned with anti-ship. ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና this is very very interesting ኣብዚ ኣይገልፅዎን እዮም ደይመደይሎም ኣይገልፅዎን እዮም ስለምንታይ እቲ ዕላማ and this is why ኣብዚ እውን ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ዘለና እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከምዚ ገይሩ እዩ ነቲ ሓቂ ክሽፍነልካ ዝፍትን ኣሜሪካ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክተጥሕኖ እንድሕር ኮይና እንታይ ክትገብር እያ ነዘን ሰለስተ ግሬተር ትኑብ ለሰር ትኑብ ከምኡ ድማ እዚ ኣቡ ሙሳ ዝበሃሉ ሰለስተ ደሴታት ብምቁፅፃር ነቲ ቦታቲ ሓራ ከተውፅኦ ወይ ነቲ ደሴት ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሓራ ከተውፅኦ ክትፍትን ትኽእል እያ ከም ስትራቴጂ ኢሎም ብፍላይ ፎክስ ኒውስ ማለት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ደጋፊ ሚድያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዘይትፈልጥዎ እዘን ሰለስተ ደሴታት እዚኣተን ኢማራት ይብፅሓን እየን ኢላ ምስ ኢራን ትከራኸረለን ደሴታት እየን ስለዚ ኣሜሪካ ሒዛ ነዘን ደሴታት ንኢራን ክትባ ማለት እዩ እዚ ድማ ነብሱ ዝኻለ ዓብ ፖለቲካዊ ፅልዋ ዘለዎ ኢራን መሬቱ ይውረር ከም ዘሎ ክፈልጥ እዩ ስለዚ ንኢራን ንሓዋሩ ኣንፃር ኢማራት ዘለዎም ፅልኢ ንሰማይ ከም ዝግንፍል ክገብሮም እዩ this is going to get even more interesting now that's why ድማ ኢማራት ብተደጋጋሚ ምስ ኣሜሪካ ክትከውን ትደሊ ዘላ ንኣሜሪካ ነዚ ኩናት ክትቅፅሎ ዋላ ዋጋ ንኽፈል እምበር እዚ ኩናት ክቅፅል ኣለዎ ዝብሉ ዘለዉ ብናይ ኣሜሪካ ሽፋን ገይሮም ኣጀንዳታት ናቶም ከማልሱ ነዚ ደሴታት እዚ ክምንጥሉ ይደልዩ ስለ ዘለዉ እዮም ስለዚ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሮ እቲ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ምስ ኢማራት ዝተፀግዐ ምዃኑን እቲ ኢማራት ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ልክዕ ከምዚ ኣብ ከባቢና ዝገብሮ ዘሎ ብካልኦት ሓብዩ ብእስራኤል ተሓብዩ ኣብ ሶማልያ ንሶማሊላንድ ክቆፃፀር ዝፍትን ዘሎ ከምኡ ድማ ብዝተፈላለየ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦትን ተሸፊኑ ኣብ ኢትዮጵያ እንተኾነ እውን ብብልፅግና ገይሩ ናብ ኤርትራ ንዓሰብን ንባሕርን ክመፅእ ንግሆ ምሸትን ዝፅዕር ዘሎ ከምኣ ድማ ኣብዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ገንዘብ ገይሩ ብናይ ኣሜሪካ ወታደራትን ሓይልን ገይሩ ነዘን ደሴታት ካብ ማለስ በእንጥራይ እውን ኣይኮነን ዕድል እንተረኺቡ ናብ ኢራን ውሽጢ ኣትዩ እውን ከምዚ ኣብ ሊብያ ገለ ክፋል ናይ ሊብያ በቲ ሃፍታር ከሊፋ ሃፍታር ዝበሃል ገይሩ ሓያል ቁፅፅር ዘለዎ ኤግዛክትሊ ከማ ክገብር ክፍትን እዩ እንድሕሪ ኢራን እቲ መንግስቲ ወዲቑ ሓደ ነገር ርግፀኛ ክንከውን ንኽእል ኢና ኢራን ልክዕ ከምዚ ናይ ሊብያ ወይ ካብኡ ዝገደደ ነገር ከጋጥማ እዩ እቲ ገለ ክፋል ድማ ኢማራት ኣትዩ ብገንዘቡ ኣብ ትሕቲ ዕሱብ ኮይኑ ከምዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሓደ ሓይሊ ከቐውም እዩ
ነቲ ቦታት ድማ ክቋፅሮ እዩ ነቲ ፀጋታት ድማ ኣብ ምብትታን ብዙሕ ኣጀንዳ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ ድሮ እቲ ስራሕ ድሪኦ ኣለና ዓዱ እናተሃረመ ከሎ ሪስክ እናወሰደ ከሎ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣጆክ ዝብል ዘሎ ኤግዛክትሊ እታ ኣጀንዳ ናቶም በዚ መልክዕ እዚ ብናይ ኣሜሪካ ሓጓፍ ገይሮም ከተግብሮ ይደልዩ ስለ ዘለው እዮም ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ሪስክ እዮም ዝወስዱ ዘለው ናይ ብሓቂ ሪስክ ዝወስድ ንግስነት እዩ ዘሎ ኣብዚ ኢማራት ውልሲ ከመይ ገይሩ ክወፅእ ኣብዚ እንድሕር በዚ ነገራት እዚ ሓይሉ ወፅዩ ሰሊጥዎ ወፅዩ ቀርኒ ኣፍሪካ እንድዒ ጥራይ ክብል ዝኽእላነ it's going to be very risky ኣብዚ ነገር እዚ ሓያል ትምህርቲ ወሲዱ ተሳዒሩ እንተደይወፅዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣመና ሂወትና ክኸብድ እዩ ምክንያቱ ነዚ ብልፅግና ዝበሃል ክሳብ ዘይወደቐ እቲ ብልፅግና ድማ ክወድቕ ተደይኪሉ ምክንያቱ ኣብ ብልፅግና ማለት ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ቁፅፅር ክወድቕ ተዘይኪሉ ደን ብብልፅግና ገይሩ መዓት ድራማ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እዚ ከም ርዱእ ጌርና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዛ ፈተና እዚኣ ኢራን ንነፍሳ ትቃለስ ኣላ ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ትቃለሰሉ እያ ዘላ ሓቂ ንምዝራብ ንቀርኒ ኣፍሪካ ንመፃኢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን እዚ ናይ ኢራን ኩናት ዓብይ ተራን ዓብ ፅልዋን ክህልዎ ዝኽእል እዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ ደሴታት ዘክርዎን ክንሪአን ኢና ኣሜሪካ ስቲል ስትራቴጂ ናታ ንፁር ኣይኮነን ወር ኤግዛክት እንታይ ዓይነት ስትራቴጂዮም ኔክስት ስቴፕ ናቶም ክኸውን እንታይ ብነፈርትን ብካልን ዝገብርዎ ዘለዉ ከምቲ ዝድለ ብጀካትን ቀዳሞት መዓልታት ደምፅኦ ለውጢ ድሕሪኡ ዝኾነ ይኹን ስትራቴጂካዊ ለውጢ ከምፃ ኣሎም ኣይከኣለን ብግምታሉ ቁጠባ ዓለም ኣከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ኣትዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና missiles, and they've been hit a couple times now by the U.S. And the Israeli military. So I'll just come over here and show you a little bit of what the satellite imagery is showing us. On one of these islands, Abu Musa, that I just mentioned right there, you can have a port here on behalf of the Iranian military. All right, this is the before picture. Slide on over here, Jimmy, and I'll show you the other strike damage here. That building is gone. It's just been entirely removed. Here's another island here. I'll point to two things on the map here. This building here and this hangar over here have both been targets. All right, this is the before image. Pop on over here and that one's gone, and that one's gone as well. Why could this be significant? If the Marines or the 82nd Airborne is going to take territory, somewhere in the Strait of Hormuz, these would be the islands you would man in part to make sure that shipping lines are safe to go through. It's a big challenge. Robert O'Brien joins me now to talk about ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ድሮ ኣብቲ ኣብዘን ደሴታት እዚኣተን ሓያል ዝኾነ መጥቃዕቲ ይገብሩ ከም ዘለውን ብዙሕ ናይ ሰራዊት ኢራን ዝነበረ ትሕቲ ቅርፂ ዝበልዎ ደምሲሶም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሓት ክኢላታት ዝተፈላለየ ዓይነት ስትራቴጂ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣሜሪካ ሰራዊት ናቶም ኤግዛክትሊ ብመንገዲ እዩ መጥቃዕቲ ክገብር ዝኽእል ኣበይ ቦታ ኮይኑ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክቋፀሮ ክፍትን ብሕጂ ዝረአ ግን ከም ንሪኦ ዘለና መዓት ቴዎሪታት እዮም ዘለዉ ብዙሕ ፈተነታት ብዙሕ ነገራት ክግበሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን ከዳ እንታይ ትገብር ኣላ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልትታት ተልና ክልተ ፍፃመታት ኣለዋ ዓበይቲ ብዙሕ ነገር እንዲዩ ዝግበር ዘሎም ክልተ ፍፃመታት ንሰምዕ Tehran, Al Jazeera's Ali Hashim reports, Ali, that the IRGC is claiming to have hit an American F-18 fighter. What do we know? Well, they've just published a video of an F-18 in the skies and being shot on with anti-aircraft fire. Now, it's just fresh, so I'm just getting the news now. We don't have much details on this, but this is not out of context. We saw the Iranians announcing a few days ago that they've hit one F-35, and that was እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ሓደ ዜና እዩ ዝስማዕ ዘሎ ንሱ ድማ ሓንቲ ነፋሪት ሕጂ እውን ተወሳኺት ካልእ ነፋሪት ሃሪሞም ከም ዘለዉ F-18 ትበሃል ነፋሪት ናይ ኣሜሪካ ወሊዖም ገዲፎማ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢና ኣለና ኣብዚ እውን ብቪድዮ እቲ እምነት ናይቲ ኮንፊደንስ ንምፍጣር እቲ ሰራዊት ናይ ኢራን ኩሉ ግዜ ብጭብጢ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ F-18 ትበሃል ድማ ሕጂ ተወቂዓ ኣላ ዓይደን መበል 17 ድያ ዋላ መበል 18 ጀት ናይ ኣሜሪካ ሃሪመን ዘለዋ ማለት እዩ ነዚኣ ሃሪሞም ኣውዲቖም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ብወገን ኢራን ብዙሕ መጥቃዕትታት እውን ተካይዳ ኣላ እያ ኣብዚ ጥራይ ደይኮነ ወላ ኣብ እስራኤል እውን ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ የካይዱ ከም ዘለዉ ስምዑ እዚ On Wednesday, an Iranian missile landed near the city of Haifa, sending a plume of smoke into the sky. Elsewhere, a missile caused a huge fire at a warehouse in the town of Yashresh.
Noor Oda is in Ramallah in the occupied West Bank. And Noor, let me start first of all, before we talk about strikes. Are we hearing from Israeli officials weighing in on this indirect exchange of messages, shall we call it, between the US and Iran about ending the war? እጂ መጀመሪያ ከምትሪ ወደሎም ኣብዚ ሃይፋ ዝበሃል ቦታ ናይ መመንጨው ናይ ፀዓት ፓወር ፕላንትስ ከም ዝሃረሙ ካልእ እውን ኣብ ካልእ ቦታታት ከም ዝሃረሙ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ መራሕቲ ናይ እስራኤል ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ እንታይ መርገፂ ይህልዎ ምኸውን ንሱ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኣዛረባ ርእስቲ እዩ ዘሎ ንሱ እውን ክንሪኦ ኢና ፅንሒልና ንበይኑ ክሪኦ ስለዝኾንከ ስለዚ ኢራን ብዙሕ ነገራት እያ ትገብር ዘላ ብዙሕ መጥቃዕቲ ንእስራኤል ዓቕሎም ክሳብ ዝፀቦም ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ተካይደሎም ኣላ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ክረአዩ ብዛዕባ እቲ ዝርርብ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ክግበር ይኽእል ኣብዚ እውን ሓደ ካብቲ ብዙሓት ዝብልዎ ዘለው እዚኣ መስምዕ ወድሃን You just spoke with an Israeli leader. Is Israel on board with the U.S. seeking this diplomatic offering? Well, Anna, the most important person in Israel who we haven't really heard from with much clarity yet is obviously Prime Minister Netanyahu. It's not totally clear where he stands on this, and where he stands depends, I think, on the substance of any kind of agreement that the Trump administration is proposing to arrive at with Tehran. But I did speak today with a Likud member of the Knesset, so that is Netanyahu's party, because I wanted to get a sense of what the party line might be on this question. I'll play you a little bit of the interview, and we'll talk about it on the other side. Take a listen. If this is how the war ends, then of course we all want this war to end. If right now we see a weak Iran that is begging for some rope to be saved, and we give them that rope, then that would be a tragedy. The real test will not be will they pause the nuclear weapons program until the end of Trump's term. The real test will be long term. Will we see this threat removed from the table? كم تريو زلهم تايم زبل زلو حجي أتي دونالد ترامب سكد حنستفل عليه زربايد زرب زلو مقراص نيتوخسون نخجبر ديو على زت سلام نخجبر ديو زرم نخجبر ديو زحط زلو إسرائيل كان تايدليو أم من تاي كنا تاد بتشوف عملوا نزبل ولا قط نتنياهو مرقت يوتيوب بغيرون تزين جري حدا كابتم أبالات نايت بارتنا تتلي كويت بحال مالتيو كوليشن كاباتهم حدا نزوم سحطته انتاي كوني خلت متعي مزبلو إيران لو حجة حريمات له تداخيمات له بزلا نخدحنو جمد هيبنا كابتن أطفز اللوا نخدحنو جمد كنبام تحرقينا تبق كونه كلني سلزي اتزل حدا جاي يقول تجمع بملو كابسورك بنك وصلوا زغل من قدك الفترة لنا بخاله زراربا ترجع من هاي زرابازي وقق قصلا اللو مالتي From the perspective of many Israeli officials, this war is not over until the regime in Tehran has fallen completely. They are highly skeptical of the notion that Tehran will abide by any kind of agreement that it makes with Trump regarding its nuclear weapons program, regarding its ballistic missiles program. But at the same time, another thing that MK Luz, that member of the Knesset that you just heard from, told me is that they are also trying their best to trust Donald Trump in this arrangement. They realize that they need the United States in this war, so they're having to walk this relatively thin line between expressing skepticism. قال زراربا تايم زلو زلو يزبل زلو سم إسرائيل زكينات سي بحيلك ود علوم يوم زلو زلو سلمان تاين مالتيو كل تزجبر زلو تسرعات تقلال لان خود تقلال وديقو بخالك تغير يوم زلو زلو تسرعات سلازي نسوك ساب زخون تكوينات نقطع اليوم زلو زلو كمون نابلو خلوجن بتدماء دونالد ترامب دماء كز أبو إيدا لين يوم زلو معناته دونالد ترامب يد اليوم زي حجزناتو علاماتهم كهرمو يقولون يوم زلو زلو بحفشة دونالد ترامب حجزوا زي كون دونالد ترامب حيزهم مخم زلو أبزوان زي مستيرة يكون دارجا زبزحوا أمريكاويان بزحوا مزلو مدام دم تايو دونالد ترامب تتحيز زلو ويون كابتناتهم دليت كوت زي كل مراحو خينهم زلو يوم زلو أبزوان سمعوه towards the Galilee or the northern border. We are expanding the security zone to push the threat from anti-tank missiles on our communities and on our territory. We are simply creating a large buffer zone. And Noor, we know that there's been some Iranian strikes on Israel today, including on some significant places like Eilat, right? Talk us through what that means for Israel. كم تري وزلهم اتنا مسعفة حلمي ولا بتوجدنا ليبانوس ون كسفح فوي فتنو خمسة لون إسرائيل نايمس فحفح المناتهم كينات فتيرهم كل جزء أجندة نايمس فحفحناتهم كسالت وزدلي هجر مخانهم مستيرة يكونن حدش نجرا يكونن سلزي حجون انتقونه تي زلوا كنتات نتي حقافت تقيمهم بخل من قدين إيران صبوا جرم الداخمهم عبد كبابي ومن ما بيمانس أقامن بخلو كسفح فيهم زفتن زلوا
been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Well, Iran, however, says it's the US that faces defeat. Foreign Minister Abbas Araghchi says no negotiations are underway, despite assertions from President Trump. Araghchi says those claims prove that the US is losing the fight. The fact that the talk of negotiations is now being raised is, in itself, a clear admission of defeat. Weren't they previously speaking about unconditional surrender? What has happened now that they are talking about negotiations and requesting them? I will explain. Exactly. Iran ድማ ቤላ ገይሮም ኣንቢቦሞም ኣለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ዝሓተትናዮ ሰብ የብልናን ስለዚ ብኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ክንማረኽ ተፈሪዱልና ዝነበረ ኢድና ክንህብ አንኮንዲሽናል ብዘይ ቅድመ ኩነት ድማ ኢድና ክንህብ ትደልዩና ተኣዚዙልና ነይሩ ስለዚ እታ ክትገብር ክትዘራረብ ትፍትና ኣለኻ ብወታደራዊ ዓቕሚ ደምሲስናዮም ኢና እናበልካ ንጎምሸትን ትዛረብ ኣለኻ 900 700 ሰራዊቶምን ዓቕሞምን ኣዳኺምናዮ ኢና ትብል ኣለኻ رجيم تشنج مخانو علامه خانه غيركنا ملو بملو بزي قدما كنا دما كنمارق كم زلنا اتنكيكنا كنغبري دلنا نحنا كنواغاينا سلازي من تسعير له من يزو قرع زلو من يزو وزلو كتردينا له يمزول زلو سلازي we know اغا ماغاتي مكخم زلو نتو كوينات كم تدلو كتودو كم زي تخيل ازو كوينات زي ازينو ويح كون كم زغل فلي كالها قطبانا عالم دما نحوار كصيق مخانو تردي كالو ندونالد ترامب ما بحصر زباله ፖለቲካዊ ህይወትካ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ከኣቶ ምዃኑ ጽቡቕ ጌር ተረዲና ኣሎ ንዓና ሃገርና ተበላሽ ትኽእሊኻ ህይወትካ ክንክበላሾ ይስኻ ንስኻን ስድራኻን ማዓት ኮራፕሽን ኣለኩም ለንቀነ ጥራይ ኣብዚ ናይ ነዳዲ ማዓት ኮራፕሽን ኣጋጢሙሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢንሳይደር ትሬዲንግ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብትዊት ገይሩ ንዕዳጋታት ላዕልን ታሕትን ዘብሎም ዘሎ ስለዚ እቲ ትዊት ቅድምቲ ንሱ ምፅሓፉ ዝፈልጡ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ብግምጣል ናይቲ ንሱ ክብሎ ዝኽእል ግምጣል سقمتي ناوسودا بتعداقات مليونات بليونس يقبروا له جنزب زخا جبني insider information بالك insider trading بالزي لذي إذا جبنات زي قبل علتك على بزح صدروا دقوا قال يوم أبناء درون كامبانيات إنفست يقبروا تحرك التسلسل واحد ما وايت هاوس ويكاتو بنتاغون كابت كامبانيتي نت كامبانيت عبنا بليونس ديلي هو بمو تبركنا هيت كامباني سماي تكوس بقى جنزب تراي بقى فابريكانا جنزب يخوينوهم زلون صدروا كل زي جبناتيو ديمقراطس نفس الآن ده حرمتيهم لنفس وقف نتبي أبيت فرد كوز دوام كم تاك من الرجع أبيت فرد معالو خينو زنبرة زجاجة ده قبروا ليهم سلزي ميزري أبقى ميوس بيلو مكران وردتن أبقى ميوس بيلو زكوينات زي ما إيران أو يوم زي مركز زلو دحري أبوشت أمريكا ما عاد صلعت سلزلو دونالد ترامب نوع ፖለቲካ ውጥቀት ከም ዘጋጥሞ ገይሮም ኣባይቶ ይኹን ኣብ ሰነት ከም ዝሰዓር ተገይሮሞ he will face a very difficult future ብመንፅር ድማ ንሳቶም ኩነታት ናቶም ኦኬ ንኢራን ክቐለሎም ኣይክእልን ይኽንብላ ንኽእልና ግን ይፈልጥሎ ግዜ ክኸይድ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ብርቱዕ ዝኾነ ጻቕጢ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ድሮ ኣጋጢምዎ ኣሎ ማለት እዩ claim that there is no negotiation taking place, but the very fact that they are mobilizing their highest-ranking officials to negotiate with the Islamic Republic indicates that they have accepted defeat. Well, that's all as airstrikes keep pounding Iran and Israel. 2 children have been killed after an attack on a residential area near the city of Shiraz in south-central Iran, and multiple blasts have hit the northeastern city of Mashhad. In central and northern Israel, sirens sounded throughout the night as missiles are fired from Lebanon. Well, the White House threats against Iran comes as the US moves even more troops and warships into the Middle East. That's while insisting that Tehran has been militarily destroyed and is desperate for a deal. Teresa Bow reports from Washington. Coercive diplomacy. بحفشة انتاينا نرزلنا أبزي تمليسنا نبتي كونتات كساب حجبت حوازلو كنركن فتنينا because I think it كونتات confusing نحن قبل نغل إنا هنبلو نغل مغنياتو دونالد ترامب كل تي استراتيجياتهم بالحناتون ويونس قمتاتناتون حوس وس بلينا نرزلنا إيرانويان بايتارجيتهم كونتاتهم فليتهم اتعلامنا بيقصو كغلصل غل انتاي كغبرهم زغول صبق يرو زفلتون زنقساقسو زلون كيناري رخيبنا مالنا بقمطالو تي دونالد ترامب حيزو زلو سلتي كاب غزينا غزي زقاير كوينلو تا مسرت نايتو كله كغبراز دل زلو نسو الله لا يكون تنعو The United States نزا وشمد حرموز كغفتان دحر خوينو حنت كابتن قند كبت عقبتناتو نسا نزياد ما نساتهم نعمتات بلان غيروم لايم نعمتات استراتيجيناتهم ابزي استقاط زي تدالوي زي مالد دمانتايو بزيا بوتازيا ببزح منقد تشالنج نخو قبرو دلواتيو اتن مسمرنا ينقدي كفقادناتهم وصاي
بزي حجي زبلو زلو حمشة شعدي ولا قلش سراويت متيو نزي مسمر ناي نقدي كوفتن دعرو قينو نتا مراخب كابزو خونا بوتا خمزا قيرهم كل عوان يقوليهم كمزا إلى مستوى العدمة اتي انشورانس واقان هاي تقعزو نسماي كديبيو زمالة دما زو خونا يقون تكال ناي تانكرات زلوم وانا تاتنا بزو بوتا زك قربي كون سلازي كالي منقدي كالي مسمر ناي نقدي كفتر خلالو كالي مسمر ناي قطبا كفتر خلالو درو كالي مسمر ناي قطبا مسريتنا لنا زبل زرباون يسمع الليو زي مسمر ناي نقدي زبل وزلو تملي صغريكم أبزون سمعوا تناقرات أبزي تري وزلهم اتوش متحرموز تعطيوهم سلوزلو انتاي قبرلو أبزي بوغناي إمارات كابتوش متحرموز وطعي يورد ما تنبرت بمريد بإمارات غيرو بسعودية غيرو ناب قطر كما ناب بحرين زخيد نرئي لنا مالتيو ناب قطر كواز زخيد ايرانا ناب بحرين زخيد زلو مالتيو التقدم كما يلو كابي نابي بين غيرو يخيد نيرو تريوان يركم يقوم حجقن بز مريد غيرو حدش مسمرنا نقدي تغيرو خمزلو ينا نرزا لنا زي حدا كابتن غزيو مواصو تبايلو زغبر زلو I really don't understand سلمتاي بتمنقدتي بإمارات كخيات سلستبهل دي تغبر زلو أمونغوتا تزخير زلو دبهل زلو دما تي بحرين أبيكا نكويت ونكم نمبصح تغبر زلو مسمرنا ينقد مالتي كل زنر يزلنا هقرات عرب هيوتن مز حدش نورمال حدش سيتويشن حدش كنتات موسز وهاهات هيوتنا مقبار زغبر زلو فتنتات ويكا قناتات كنبلو نخلينا جن اتي ايران جراتو زلا مسرح بزي زوشمت حرموز اتي كطباني عالم نورمال كخون يلكا كتحسب ازي كبيديو it is very very difficult نزم مسمر زي كي وحسكا حدش مسرح ناي كطبا ويون كنتات ناي كطبا كترغاغو كابو وزايون اتي ايران زبحال نزي كنتات زي ولا كوت دبدبن تلغا ولا كوت حرمن تلغا نتي وتدراو عقمناتو تغلالا كدم سيلكا فكيركا كتبقسون ازي كبيديو معناتو ازي بزح ننوح عمتات تداليويو صلايناتو دما از حجزري وزلويو انا كم نري زلنا دما تصلايناتو كابتن ساتو مستصبيو نتحت خوين زتصن حميد مثلا نزلاني سلمتاي امريكان اسرائيل نحنت هاجر معريوم زي كونت بقدا عمتات ابعصوا زنبرت امخا قطباناتا كم تزدلاي معبلني لهم زنعقوا زنبرو كمزا عينت بدهوك تفطر لهم يم امخا قدامي معلتين بمولهم مرحتك اتيلهم كله كمزا عينت فتناك مصوم اي تصبيون نيرهم زرقز كرقزنيا خوينا خنزارب نخل سلازي ايران دما بقمطالو اتزلوهم صقم اب قمتيتيخا اتوريدوهم زنزلون وريدوهم زنبرن نغرات اب قمتيتيخا نتكونتات كساب كنزي كبدهوهم خالهم حدا كابتي ني امريكا ممليسو دونالد ترامب ممليسو ጭንቀት ፈጥሮሉ ዘሎ ኢሎም ዘረብዎ ዘለዉ ስለዚህ አንቲ አላብዚ ከመይ ገይሮም እዮም ነዚ ኩነታት ዝብድህዎ ዘለዉ ዝብሉ ናይ ኢራን ኣብዚያ ስምዑ For nearly a month now, Iran has fired over 1,000 projectiles, drones, ballistic missiles and cruise missiles at the Gulf countries and at Israel. The US and Israel, the two strongest air forces in the world, have been bombing Iran for nearly a month, but they've been unable to destroy Iran's missile arsenal. The key to the survival of Iran's arsenal are its missile cities. But what are these missile cities? They're called missile cities because ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዝዘረባ እዚ ብዙሕ ግዜ ቆላሕታ ናይቲ ሚድያ ዝስሕብ ዘሎ እዩ ንሱ ድማ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ደብዲበን ኣለዋ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ሕሱም ይድብድባ ኣለዋ እቲ ኢራን ድማ እቲ ናይ ምትኳስ ኣቕምናቱን ሓደጋ ናይ ምውዳቕ ኣቕሙን እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ እንድሕር ኢልካ እቲ ምስጢር ኢራን ነቲ ዝዓበየ ወታደራዊ ቅልፅምናታ ኣብ ትሕቲ መሬት እያ ሰሪሓቶ እሱ ድማ እዚ ሚሳይል ሲቲስ ዝበሃሉ ኣብ ትሕቲ መሬት ዘለው ዓበይቲ ከተማታት ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም እዮም ስለዚ እዚ ከተማታት እዚ ትሕቲ መሬት ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ቦምባታት ክበፅሖ ይክእል እዩ እታ ዝገብርዋ ዘሎ እታ ዝሓሸ ዝገብርዋ ዘሎ ኣፍ ደገ ናይቲ ቦታታት ዘሎ ፅርግያታትን ዝኾነ ይኹን መእተዊ ናይዚ ታነልስ ዝበልዎ ንዑታት ጥራዮም ካርኑ ይዘበላሽው ዘለዉ እምበር ንዑ ነዚ ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ቦምባታት ክረኽብዎ ከም ዘይከኣሉ መርኣያ ናቱ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ታነል ሲቲ ዝበሃል እታ ፅዋራት ናቶም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኣብ ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ቦምባ ናይ ኣሜሪካ ክበፅሖ ከም ዘይክእል ገይሮም እዮም ኣብ ትሕቲ መሬት ሰሪሖሞ ዘለዉ ዋላ እቲ ፋብሪካ ናይዚ ትካላት እዚ እውን ኣብ ትሕቲ መሬት እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል እዚ ማለት ድማ እቲ እዚ ውግእ እናተኻየደ ከሎ እውን
ሓደሽቲ ድሮናትን ሚሳይላትን ይሰርሑ ስለ ዘለው እዮም ባዕሎም ዝሰርሕዎ ክሳብ ዝኾነ ድማ ነቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ንኣሜሪካን ነቲ ንእስራኤልን ሙሉእ ብሙሉእ ንኽድምስስዎን ንኸዳኽምዎምን ዕድል ይህቦም የለን ካብ ደገ ድመፅእ እንተኮይኑ ኣጊትካ ዓፂኻ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ በዓልካ ትሰርሖ እንድሕር ኮንካ እቲ ጥበብን ትብልዕን እንተለካ ኮይኑ እሞ ድማ ብኸመይ ጌርካ በዓልካ ትሰርሖ ድማ ኣበይ ክትገብሮ ትኽእል እውን ብዙሕ ነገራት ክትጥቀም ስለ ትኽእል ዲሰንትራላይዝ ትብል ቃል ድማ ሓዝዋ ዝኻንታይ ፋሕ ዝበለ ሰራዊትካ ስለ ዘለዎም ንሓደ ነገር ነቲ ዓብይ መራሒ ቀቲለ ኢልካ ነቲ ኩናት ጠጠው ከተብሎ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ዶክትሪን ናቶም እቲ ሞዛይክ ዝተፈላለየ ገፃትን ዝተፈላለየ ቅርፅን ኣወዳድባን ዘለዎ ሰራዊት ናቶም ንኣሜሪካን ኢራንን እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ንኣሜሪካን እስራኤልን ነቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ዓወት ብቕልጡፍ ክረኽብዎ ከም ዘይክእሉ ገይርዎም ኣሎ ዋላ እኳ ነፈርቲ ኩናት ናቶም መራኺ ኩናት ናቶም ደምሲስናዮ ክብሉ ይውዕሉ እንተለዉ ብኡ ጌራ ክትዋግኦም ግን መደብ ከም ዘይነበራ እቲ ስትራቴጂ ናይ ኩናት ናታ በዚ ሚሳይላትን ድሮናትን ምዃኑ ነፂሩሎ ንሱ ድማ ዕላማታት ይሃርም ኣሎ ክሳብ ሕጂ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ነዚ ኩሉ ግዜ ክዝክርዎ ክትከእሉ ኣለኩም እቲ ዓውደ ኩናት ናይ ኢራን ስትራቴጂ በዚ ኣብ ትሕቲ መሬት ዘለዎም ዓቕሚ ዝተወደበ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዚ ካብ ኮነ እንታይ ዓይነት ቅድመ ኩነት እዮም ዘቕርቡላ ዘለዉ ሕጂ ንኢራን ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ቤዝ ናቱ እንታይ ዝደሊ ዘሎ እስኪ ክልተ ነገር ክንሰምዕ Keen is with us. All right, a lot is going on. The conditions I laid out, I think, are imperative. They've got to give up their 60% enriched uranium, anywhere, any place, anytime inspections. The straits have to be open, give up any dreams of a new ballistic missile program. And I think, knowing President Trump as well as I do, I've not discussed it with him, but I think he's going to want them to pay us back for this military endeavor. Thoughts? ቅድመ ኩነታት ናትና ኣነ ካብ ናተይ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ትፈልጦ ዘለኹን ምስቲ ኩነታት ኣነ ዘንብቦ ዘለኹን ኩሉ እቲ ናይ ኒኩለር ኣፅዋራቶም ከወግድሎም ናይ ሚሳይል ናይ ምፍራይ ዓቕምናቶም ጠጠው ከብልወሎም ንዶናልድ ትራምፕ ከም ዝፈልጦ ድማ ኣነ ምስ እኳ የተዘራረብኳን ግን ካብ ናተይ ተመክሮ ነዚ ኩናት እዚ ድማ ካሕሳ ክኽፈለና ኣለዎ ይብላ ኣሎ እንታይ ዓይነት በዓልካ ኩናት ጀሚርካ ተወደይ ካሕሳ ክፈለኒ ትብል ኢኻ ካብ ክንደይ ሰባት ካሕሳ ክወስድዮም እስከ ተሓሳብ ናቶም ተዋሓደ ካብ ኢራን ካሕሳ ክሓትዮም ሃገራት ዓረብ ብርግፅ ክኸፍልዎ እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ንዓታተን በፍንጫ ከም ዝኸፍላ ክገብረኒ ንዓኻትኩም እየ እዚ ኩናት ገይረ ክብሎም እዩ ንኤሮጳ እውን ንሰላም ናትኩም ፅዒረ ኢሉ ንዓታቶም እውን ከኽፍሎም ክፍትን እዩ just crazy man. Yeah, well, Sean, if you look at our military operation first, I think it'll lend us in terms of what we have to get out of the deal. I mean, where we are on a military operation, we're a little better than 3 weeks in. Sources indicate that we probably got about 3 weeks left on the U.S. and the Israeli side to complete the operation. So that means we haven't achieved all of our objectives yet. We got a ways to go, but what we have achieved is pretty significant. And remind our audience, what are we really trying to achieve here? One is that we're going to strip them of their ballistic missile program now and in the future. The same thing with drones and what they have and also what they're capable of manufacturing. So taking down the current capability and the future capability is vitally important. When it comes to nuclear, absolutely take away their capability to do nuclear, specifically the enrichment, but also the centrifuges, the metallurgy that they need. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣቶም ዝብልዎ ዘለዉ በቃ ንኢራን ጥራይ ኢዳ ከነትርፍ ኣለና ወላ ነቲ ስርዓት እንተደየውደቕናዮ ዝኾነ ሚሳይል ዓቕምናቱ ናይ ድሮን ዓቕምናቱ ዘለዎ ከነጥፎ ኣለና ብሕጂ ድማ ንከየፍሪ ብምሉእ ዚሮ ክንገብረ ኣለና ናይ ኒኩለር ዝኾነ ይኹን ዕድል ክዋህቦም የብሉን ብኻልእ ዘራርባ ክትማርኽ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሲምፕል ፕሌን ሲምፕል እቲ ዘረባ ናቶም ንዝርብ ዘቕርብዎ ዘለዎ ቅድመ ኩነት እዩ ኢራን ሰራዊት ናይ ኢራን ኢዱ ክህብ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሚሳይል ከፍሪ የብሉን ዘለዎ ከረክብ ኣሎ እቲ ዓቕሚ ድማ ክድምሰስ ክኽእል ኣሎ ናይ ኒኩለር ዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ክህልዎ የብሉን እቲ ሚሳይልን ድሮንን ስለ ዘለዉ ጥራይ ክሳብ ሕጂ ደው ኢሉ ዘሎ እቲ መንግስቲ ምክንያቱ እቲ ተፃብኦ ንሪኦ ኣለና እንታይ ክገብርዎ ይደልዩ ከም ዘለዉ ስለዚ ኢራናውያን ድማ ክሳብ ሕጂ ነዛ ኩነታት ደው ኢሎማ ዘለዉ ብድንጋፀ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ብርህራሄ ናይ እስራኤል ከም ዘይኮነ ብቕልፅሞምን ብሓይሎምን ብዝገብርዎ ዘለዉ መኸተን እዮም ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ስለዚ ንኢራናውያን ካልእ ምርጫ የብሎምን ክምክቱ ጥራይ ዘለዎም ክቕፅሉ ጥራይ ዘለዎ እቲ ዝቕፅልዎ ዘለዎ ድማ ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ እንተረኣናዮ ሓደጋ ግን ናብ ዓለምና እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ንኣሜሪካ ጭንቀት እናፈጠረላ ይኸይድ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ናቱ እናተሰባበረ ይኸይድ ኣሎ ሂ ኢዝ ጀስት ክራኪንግ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ቤዝ ናቱ ስለ ዝኾነ እዮም ዝፍክሩ ዘለዉ እቲ ኢንዲፐንደንት ሚድያ መላገፂ ገይርዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መላገፂ ጥቕሚ ዘይብሉ
فايدة زي بلو سرعتي غير وزلو حنت كريكم يا بزي give me a second انتاي كريكم يمثلكم دونالد ترامب أموداتا انتاي قد يموخم زلو انت تجنزيبنا تراينا نتكونتات كنردون نخل عبي سعرات يقاط موخم زلون اتسعرات زقاط موزلو دما أبقد ميو حدا عبي بدهو تغتيرو كتصبيا كم زغونن بو بتز تصبيا زلو فتنا دما حدا كابتي بوليتيكاو مصاناتو بو كوسن كم زغونن دونالد ترامب دما نتكونتاتتي سغيلو كريو وي سغيلو حانت كم زي اللي غيرو كريو كم زي كل I wish I can find that video. أبينيرا قال لا يكون تنكرخبا مستبزحي تحسطوتات زغرب لكم زلو حن اسكدوا بيلا خد لكم أبزيا كباب انت رغيبيا كريكم It is very hard to find the بزحة تحسطوس لزلني no كرخبايا أنا قد Republicans won in 2024 because of support from male voters. The only way they can win, given the gender gap in this country, is support from male voters. And male voters are abandoning Donald Trump. Take a look here. This gives the game away. Okay, Trump's standing with men. In November of 2024, he beat Kamala Harris among them by 13 points. Look at where he is now on his net approval rating. Down he goes. It's a 20-point shift away from Donald Trump. He is now 7 points underwater at this particular point among men. I think it is very difficult for Republicans to do well in this midterm cycle if Donald Trump is underwater with men, as my uncle once wrote, where the boys are, where the men are, they are underwater when it comes to Donald Trump. Okay, so that's overall. زتري وزلهم عزيزة قرميو دونالد ترامب كمرس كله بعسرة نوفمبر 14 ناي دك تبعتيهم زيادة كم زمرس كيرومو ناي بحق عب ريبابليكان بيز متيوم دونالد ترامب اللي على زوم تسوو بودكاسترز دك تبعتيهم سمعوا ميديا CNN فوكسنا يكونن تايدا بودكاست يوم تسمعوا دك تبعتيو على يوتيوب يوم بس زراعي يوم زبحالو تم أمريكان دك تبعتيو كاب كلهم دم أنا أشتم من سياتهم زيادة كم زمرس كيرومو ساتهم يوم دم كأن تسأليهم مزلوا سلزي almost ناي إسرع نتبي لتحت جوز أوريد له هذا بخمس من قدك كم رأس أكلني بعثاته مالتي التسجدة دقن حج سمعوا. All men, but what about young men who were really influential? Yes, young men. Of course, there was a massive shift to Donald Trump from 2020 to 2024 among young men. And look right here. Whoa! Yikes! 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 Men under the age of 25 on Trump. He won him in 2024 by 5 points. Look where he is now. The net approval rating way down there. Down we go to negative 19 points. That's nearly, what is that? Nearly a 25-point switcheroo against the president of the United States. When it comes to men under the age of 45, those men that had switched their allegiances over to the Republican Party are seeing what the president is doing. They don't like what the president is doing, and they are very much soured on the president of the United States, men under the age of 45. كم تري ورد لهم بفلا إدما تبعتيو تأتي 4-5 عدم زلوا كبابي ترجع عبنت بي زنبرو ناي إسران حمشتن ناي إسران 4 نتبي نتحتوري دخم زلوا زمالة دما تغلالا سأليهم اللو سلمتاي جس كم زعب يوتيوب ناتي تقاتلوا زلهم دونالد ترامب كم رأس كلها أنا أمريكا ينبركون ويا أمريكاوي كون جن أبزناتي بلاتفورم زنبرو سبعة دونالد ترامب كم رأس ينادل نيرنا سلمتاي دونالد ترامب كابتكد ميز نبرة بايدن بكيناتنا يوكرين قال لنا زع عالم كقاصلا دلينيرو سلازي وي ريلي هذا قبل لي دما بترانسجندر بقالن غيرو هذا بنات فينا نيرو سلازي زما راح كل لو نبلنا دونالد ترامب نخمص دما ناي بحكي ناي حسو دراماتات غيرو نبزو حزب امريكا بفلاي دما نتي منسي تبعتيو دما بفلاي اقالبهم تسفا زب ካብ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣብ ደገ ዝግበር ክቁጠብ ንኣሜሪካ ፎርኤቨር ዎርዝ በሃል ክገብረላ ይኮንኩን ናብ ኣሜሪካ ጥራይ ከተኩሬ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ቀዳምነት ናተይ ብምባል ኣታሊሉ መፅዩ ካብ ዝመፅእ ግን ብግምጣል ናይቱ ዝበሎ ጥራይ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቶም መንእሰያት ንዑ ደጊፎም ናብ ስልጣን ዘደይቦ ገዲፎሞ በንፃሪ ይኸዱ ከም ዘለውን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ገጅፍ ዋጋ እዩ ዝኸፍል ዘሎ ዕንደራ ዝገብር ዘሎ ዓብ ዋጋ እዩ ዝኸፍለሉ ዘሎ በዚ መንገዲ እዚ سلمتاي يسألوا لو دونالد ترامب نيران سلاز هرمي يكونن ويون نفنزويلا سلاز وررا يكونن أمريكان ساكندوز قدس يكونن
ንምንታይ ይጸልዎ ኣለዉ እዚያ ስሙ What is it specifically that they don't like? What issues have caused them to sour on President Trump? I think there are a lot of issues that have caused them to sour on President Trump, but one in particular, we've spoken about it over and over and over again. It's the cost of living. It's inflation. Look at this. Okay, men on Trump and the cost of living. In October of 2024, look at this. Trump was trusted more than Kamala Harris by 10 points on this issue. Now we've got a 40-point switcheroo in the other direction. Look at this. His net approval rating on the cost of living among men is underwater by 30 percentage points. You see this, there is no way in God's green earth that the Republican Party can hold on to the House of Representatives if this number holds. When you're 30 points underwater with the gender that, of course, puts you over the top in the election on the cost of living, the number one issue, that means see you later, that Republican House majority. كم ذات رواز اللغيهم اتقند دك تبعت يوصل يوم مزلو بعبية حزبون تسلي وزلو سلامتاين دهريلكم cost of living ማለት ኣብ ስልጣን ካብ ዝድይብ መጀመርያ ብታሪፍ ኢሉ ንህይወት ናይ ኣሜሪካውያን ዕምብረ ገይርዎ በቃ ኣዝዩ ከም ዝኸብዶም ገይርዎም ናይ ታሪፍ ጉዳይ ድማ ብምሉ ኣሜሪካውያን እዮም ዝኸፍልዎ ነይሮም ምክንያቱ 10% 20% 15% ታሪፍ ክብል ከሎ እተን ትካላት ናይ ቻይና ድን ናይ ኤሮፓ ክሰዳ ከለዋ እቲ ንብረት 25% 10% ይድውስኽ ትዋጋ ኣሜሪካውያን እዮም ዝኸፍልዎ ስለዚ በዚ ገይሩ ልቦም ኣጥፊሎም ፀኒሑ ሕጂ ድማ ናይ ነዳዲ ፀገም ነቲ ቁጠባ ዓብ ዝርጋት ፈጢሩሉ ኣሎ ናይ ሺፒንግ ኮስት ከም ድማ ናይ መጓዓዝያ ናይ ሎጂስቲክስ ኩሉ ተዓጻጽዩ ስለ ዘሎ ነዳዲ ከቢሩ ስለ ዘሎ ኩሉ መናብረ ክኸብር እዩ ስለዚ ካብቲ ዝነበሮ 10% ፖዚቲቭ ዝነበሮ ናብ ኔጌቲቭ 30% ስለዚ ደገፍ ናቱ ካብ 10% ብ4% ጎዲሉ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ዓይነት ጎደሎ ዘለካ ድማ ኣባይቶ ኣብቲ ኮንግረስ ይኹን ኣብቲ ሰነት ክትዕወት ኢልካ ምሕላም ማለት forget it ዝብል ዘሎ cost of living ማለት ንነፍስ ወከፍ ኣሜሪካዊ ንህይወቱ ንመነባብሩ ንጅቡ ንቁጠቡ ዝትንክፋርስ ስለ ዝኾነ ንዕኡ እናበደልካ ከለኻ ኣብ ስልጣን ክትቅፅል ወይ እውን እቲ ደገፍ ናይ ፖለቲካ ንክህልወካ ኣይሕሰብን ዝብል ዘሎ ስለዚ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ዴሞክራትስ እዮም ዝመለሱ ዘለዉ now I am not a fan of democrats ንኤርትራ ብፍላይ ቀንዲ ፀላእታ እዮም ዴሞክራትስ ናብ ስልጣን ይመለሱ ምህላዎም ከም ኤርትራዊ ተቆስነሉ ነገር ክህሉ ይክእል that's why ድማ እዞም ሪፐብሊካን ከለዉ ገለ ነገር ክግበር ነይርዎ እናበልኩ ዝዛረብ ዝነበርኩ ምክንያቱ እቲ ዴሞክራት ቤዝ ማለት ንኤርትራ ሓደ ካብቲ ፀላእያ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ብዙሕ ክንቀስነሉ ንኽእል ነገራት ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ምናልባት ኣተሓሳስቦም ተቐይሮም you never know but እቲ regime changing ገለን ናብ ኤርትራ ዝብሉ ዘለዉ እቶም ዴሞክራት እዮም all in all ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለኻ ዶናልድ ትራምፕ deep trouble ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይፅበዮ ከም ዘለዎን ካብዚያ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን ምርጫታት ናቱ ዕንደራ ናይ ኩናት ናቱ ጠራዕራዕ ናይ ኩናት ናቱ ትዕቢት ናይ ኩናት ናቱ ኩሉ ንሰምዖ ንሪኦን ኣለና እንተቲ ግዳ ሓቂ ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆ ግን ኣዝዩ ከቢድ ብድሆ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ከም ዘሎን ነዚ ብድሆ እዚ ድማ ብቐሊሉ ሰጊርዎ ናብቲ ዝደልዮ ቦታ ክበፅሕ ይኽእል ኢልና ክንዛረብ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ብዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ is going to have a very difficult time ነዚ ኩነታት እዚ ንክሰግሮ በቲ ወታደራዊ ውድቀት የጋጥመሎ ሓንሳብ ጀታት ናቱ ተሃሪመን ሓንሳብ ነፈርቲ ኩናት ናቱ ተሃሪመን ሓንሳብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፂዎ ሓንሳብ ነዳዲ ንሰማይ ተተኪሱ እናተባሃለ ቁጠባዊ ዝርግርጋት ይወሎ እቲ ቁጠባ ካልእ እቲ ዘበገሱ ዕላማታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፋሕ እናበሎ ይኸይድ ኣሎ ፋሕ ምባሉ ድማ ንመነባብሮ ናይ ኣሜሪካውያን ይትንክፍ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ፅናሕኩም ፖሊስ ትማሊ ዝተገበረ ኣይኮነን ሜቢ ሓደ ሰሙን ገይሩ ህሉ ኸውን እዩ ሓደ ሰሙን ማለት ድማ እቲ ኩናት ሓደ ሰሙን ድሕሪት ተቐፂሉ ክሳዕ ክንደይ ይቀያየር ከም ዘሎ እቲ መድረክ ንሪኦ ኣለና ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፂኻ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት ንቁጠባ ናይ ዓለም ዝገደደ እዩ እቲ ዝዓብየን ዝኸፈን ድማ ኢራን ነቲ ተሪፉ ዘሎ ትሕተ ቅርፂ ክትሃርሞን ተጀሚራ ብፍላይ ናይ ስዑድያ ድዩ ናይ ገለ ክትሃርም ተጀሚራ ናይ ኩዌት ከምኡ ናይ ካልእ ሃገራት ክትሃርም ተጀሚራ ወላ እውን ሓደ ናይ ስምምዕ ኣብ ጣውላ ክረዳድኡ እንድሕር ክኢሎም እቲ ኩነታት ቀልጢፉ ክፍታሕ ኣይኮነን እቲ ፀገም ክቕፅል እዩ እቲ ፀገም ድማ ንዶናልድ ትራምፕን ነቲ ቤዝ ናቱን ነቲ መነባብሮ ህዝብን ስለ ዘኽብዶ ናቱ ናይ ፖለቲካዊ ሰርቫይቫል ሕቶ ናቱ ከቢድ ይክኸውን ብዙሕ ገበናት ኣብ ኣሜሪካ በዛ ኣይስ ትበሃል ፀረ ስደተኛታትን ገለን ኢሉ ብዙሕ ገበናት ይፈፂሙ ዘሎ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ዘይፍቅደሉ ዝግባእ ብስልጣኑ ዝገበሮም ብዙሕ ነገራት እዮም ዘለዉ ነዚኣቶም ድማ እቶም ዴሞክራትስ ኣብ ባይቶ እንድሕር ተመሊሶም ናቶም ተልእኾ እንታይ ክኸውን ንዶናልድ ትራምፕ ወላ ከም ሰብ ካብ መጠን ንላዕሊ እዮም ዝፀልእዎ ዴሞክራትስ
ስለዚህ ነዚ ሰብ እዚ ንምጽላሉ ከም ናቶም ተልእኾ ገይሮም ክወስድዎም and he's going to face a very difficult future ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ይጽበየሎ and ዛገፁ ኣራንሺ እንድያ ትመስል ኮሚደረ ከምስልዎ እዮም በዚያ ጥራይና ክንምድ ንኽእል ነዚ ኣራንሺ ዝመስል ገፁ ናብ ኮሚደረ ከምስልዎ እዮም ባይ ዘ ወይ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ደገፍቲ ናቱ ትማል እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ንኦባማ እቲ ሰይጣን ብሎ ዝነበርና ኦባማ እናፍቐሉ ግዜ መፂና ክብል ሰሚዐ ኣሎ ናይ ኦባማ ቀዳማይ ፀላኢ ዝነበረ ንጎም ምሸትን ፀረ ኦባማ ዛረብ ዝነበረ እዩ ተዋሓደ ኦባማስ መልሓሱ ከማ ጥዑይ ዘረባ ይዛረበና ነይሩ ብምባል ንኦባማ ናፊቕና ክብሉ ሰሚዖም ኣለዉ ናይ ብሓቂ ቫይራል ኮይኑ ነይሩ ዘረባናቱ ተረኺበ ከምፃልኩም ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ is facing a very difficult future and ንሕና ድማ ናራኣና ናባኹም ከነምፅኦ ኢና ናይ ሎማሪ ሰብ ዝኾኑ ዲና ኣብ ካልእ ይራኸበና ፅቡቁ